Kapba, Kipajba, Hajalla West Bengal, Kidang Bitar, ya kejeng syak penyap, kawai ke 90 ke bedang doktor, ha Kolkata, hadin bakal syabat bor, ha uwe ubreu, pelasak kem. Henry kene kejeng jia, basyal eben, basyal tombo di kentai, kam syem sange nekut no, ada kelajapat, sah kejela Uttarakhand. Kipulit kila yok ban kem yo uwe, beladuban, syak kenok nun keti, yo bela penyap, ya kawai kenos, ke balai place nam kerta, ke kerteng ke taslim jahan. Taslin kelajak nado kajan met jong ka lifeutarik ubenai Julai. Badai kemet jong ka lalap hakawai ke ceka ha oba sundrawa inklep ha bisalpur kabah de hak de ke ceka. Katkum kajing yathu kane ke beriu kane ke nos kala yui kadu ha Indira Chow ruprakpur hakawa kanang syong haka auto rickshaw. Hadin baklawan ban pendek bikaduti naka private hospital. Pat nadu takapor syam isu. USSP Dr. Manjunat ulayathu uba katislen katkum gajing batai katkum gajing ujor dakapara juga. Bakane ka nos kelajak nadu ka life tarik ujulai. Hadin kata gajing wat banyak lalap bayakane kamet jongka lalap hakas ni palai balapus martem yaka balalap bakane kalasya penyam. Hakajing toket balas lap ba we ubreu ublatu yang mabajongka udhar mandra basa haberli kipulit kil suspek bakilayo ban kiam yau na Rajasthan. Hakane kajing toket udhar mandra ulapla baule yakne kam rakababat bor bat peniap yaka. Udai unong tribela hakawi keceka hagadarpur kabahap hakate kejela Uttarakhand. Ulak yathur ba ulale ekene kam hakapor ba kane kadang yait marway bat dehane kapor ba ulashim kabu. Kumjuro kipulit kilakam yau bat kilapengat hekindan ain baper bat kemata kipulit kinang pelong kajing toket.